Tapi ia ulan ramalang ilau yo ko Allah Ta'ala supaya wading idapi. Agama maknanya. Yang pertama, ia ke ulan raja itu ulan na puang Allah Ta'ala pegai istighfar tak kalaba niro. Ia ke ulan Syaban pegai salawat tak. Nasaba ulan na nabita. Jadi ulan raja kan ulan na puang Allah Ta'ala. Ia ke ulan na puang Allah Ta'ala pegai istighfar. Ia ulan na nabita makoko itamaya. Ia na ulangnya pegai bisalawat. Iya. Jadi minimal si sabbu salawat si soh minimal. Nasabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabbu. Tapi ya ko sikiri ati dia nalepakan ngilillah. Itu makanya. Ake tujuannya supaya ia roati angkai malomo natamai agasana natamai hikmah. Ya sangin natamai hikmah magampangi pangajari. Dena megalasan na apa ia mitu ati megalasan aja ia nanya tu malasa mana maka detetan reati siriati padiati na ati na mana miatu ia ulangnya adalah bulan Syaban. Ia tu nabi tak engkapak dongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Katohat desa lihat bicarai maka dia nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Ia tu ulan raja ulan na puang Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulan Sa'ban ulakku nasa nabi ta. Maka dia Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Syaban. Kemudian iyatona ulas Syaban adalah bulan di mana isurui nabita rubai arqiblah. Yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Syaban. Tapi yang keturun nah hadis saya pak dongan Nabi ta Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ta pada piri ka ulan ramalan. Jadi dua ulat pemilau baraka. Ulan raja siba ulat Sya'ban baraka ilokor. Tapi ia ulan ramalang ilau yo ko Allah Ta'ala supaya wading idapi. Agama maknanya. Yang pertama, ia ke ulan raja itu ulan na puang Allah Ta'ala pegai istighfar tak kalaba niro. Ia ke ulan Syaban pegai salawat tak. Nasaba ulan na nabita. Jadi ulan raja kan ulan na puang Allah Ta'ala. Ia ke ulan na puang Allah Ta'ala pegai istighfar. Ia ulan na nabita makoko itamaya. Ia na ulangnya pegai bisalawat. Iya. Jadi minimal si sabbu salawat si soh minimal. Nasabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabbu. 10 misi di menit tu nasi sabbu yaitu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tulle patung kay materu aja na nalapakan ngilillah. Ati na ipas salawat. Jaji tu ati milala maka sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Syatibi itu makada ia ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na dia nalapakan ngilillah. Ay usahakan inang kasikiri dia nalapakan ngilillah ang kapakasiwi deni tay mata. Iya apa ia ko to masampaja ka iris rekeng. Ia ko to mangaji iris sebilang. Ia ko to masikiri na ipakyata sa bewadi. Tapi ia ko sikiri ati dia nalapakan ngilillah. Itu makanya ake tujuannya supaya ia roati angkai malomo natamai agasana natamai hikmah. Ya sangin natamai hikmah magampangi pangajari dena megalasan apa ia mitu ati megalasan aja ia nanya tu malasa mana maka detetan reati siriati padiati na ati na mana miatu. Jadi iya nanti na masalah tu masalah. Yana tu ampai melona ipameraja na bita, ipu arona, yale jantuna.
Iya tu yala, de gagalian na yala tu. De jantung na to kami bayala. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air Zam-Zam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah. Iya na romaknana, maka da sinin na alalangange o kumana mi ati tatumpu. Melo ko masampajang ati jolo umpakanjaki o kumito. Asi sumpungan lau ripuange ati na minonroy. Iya na iya tu makanja mana. Iya na iya tu masalah mana. Itu. Yan ang kabalibolatan malyoto na tumapad diisi paddiati ito atin na masalah ito yan na mo siya gagan na sa kingker tapake na rekoti masalah de meto na may malo makanja papinadingi jadi itu kuncinya kemudian makadakaon na salawa magi nang kapadong ang makadata pada piri ka angka 2 telu tau pandrita pahang itu mah kada iya tu ular saban oku itu masaoro mega umat na nabita mate malomo amat yang ngikut makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh bulan arwah salasi dina to pak do ngir atau milodon atau malampe sunga yampai maka data pada piri ka ulan ramalang mudah-mudahan dia toki gagat tama garis si okoro jadi tilaw do ang iyalita betungan iya naro na pak guru ang inabita ro pak do ang iro ilaw ki baraka 20 bulan raja si baulas saban na patong milaw do na tumalampe sunga apa makala tapada piri ka ular ramalang tumilaw do na ninuli dapi ulan ramalang iya ko ulan ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya gungkuliangan ni pasipulung ipakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa na iya ko ramalangi palaga dosa tanya patutuk dosa yan nanti ampai marepa wacara matu komeni tama ramala makada iya ko ramalangi aja na astagfirullah tabaca gitu aja astagfirullahaladzim aja nih rota baca ko ramalangi itu laiwi laba pi ramalani pakai si astagfirullah yana tama ramalang tapake al-afu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna iya rota pakai ko ramalangi si cocok si sangi hanya tu apa menurut penjelasan na ahli tafsir maka ya ko mak istighfar natutup mi dosa natutup mi dosa dia nasusui makanya istighfar itu dari kata istighfar menutup yang nampak ko makna bahasana itu pada ko to maroki o ko kartasa nang kasala to mala tip x yero tip x dia nasusui okie ang kamuy ilalang natungko minatatutup yan na romana na istighfar menutup yang nampak tapi iya ko ala apu nasusumi matoy sehingga na tunah kada nabita nigi tau mapuasa ramalang imanan waktu saban betungan na iman si bawak penuh keikhlasan karena po Allah Ta'ala pada ya tu tahu na reko bunga jaji pole wetan indok na seperti bayi yang baru lahir magai nasaba ipacingi memati dosana ide metona ni pitangi mato ko surumon kadang kairo ya miko istighfar pita manamui matu jadi kita usahakan ulan ramalat tapake ni malaga dosa itu ya naro tapi gairo Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna na iya sikiri dua mi onron ni runtuk nomor si dia ko ramalangi nomor 2 ya ko to masampajang palawangan na sujud duduk di antara dua sujud angkat yo ko tu rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni angkat yo ko tu yaitu sampajangi palak gado satu yana tu ampai makala nabita hadis Bukhari makala Bukhari Muslim iya kotame waktu sampajangi nalai po Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataro ko salengkan si bokulun yaitu ampai kotame waktu sampajangi matana papenadingi samanang kababan maka dia nabi taya koroko isi baba ko sujui tak denna niya tu dosana pada tak denna ada dongi pula ditakin ajui
Yan tu ampai dua tu kalimat ipake pada subhana kotor rokok ipake itu subhana kotor sujud. Subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la. Dua mi onro ni pakai kalimat subhana. Rokok mi siba sujud. Na sabak yan tu onro palak gado sa mi matto. Yan tu ampai kotor pura mak beresalang tap pamaringa papinat dingi. Risesena tau maga atau pasang pajangi memang yan nama ko mapatu-patu dito. Iya mi tau marepa memang masam pajang. Na iya na tama waktu matana ya papinat din. Itu beban. Tapi ito na pura na masam pajang tapasaman na sa dengan kagagatalat ga. Tapi narampi mati na bita maka dadini ya manan na dosay na pacing itong kamo pamonro kau pa. Maka nakamaki ako to pura na rokok suju mapacin niro de ang kamo pa. Tapi maka din nabita napasipulong ipong Allah Ta'ala lopi mak jumaatan na napanalaga. Jadi itu sampaja jumae palaga dosa sesan na sampaja peralue dalam satu pekan. Iya na ro nanolongan ngaroane pak lo mak juma iyo po makun raya dia nanolongan. Apa dia nalau? Jadi ini toro wisang maka magi rumah kunrei na dia nalo mak juma bila. Dia terus di wisangnya pak. Iya tu makun raya lau mak juma sunna milauna. Tapi iya ko mak juma i makun raya paselle sampai jalorona. Engkau ko dalele beruntung. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk sholat Jumat. Tapi sampai jana dia sunnah ko na jamai. Tatta iwaji. Tatta iman caji pasel pak makale. Ipeko ni ko masampai juma ka makale Aisyah. Makale ipeko ni ko majuma ka makale bita pasel sampai jalorong. Iya menirohat desa nakatani tawerona nang kapake ya tu makada ya na to pura mak juma de na to masampai jaloro apa angka tu dua telu tareka de na pake ya tu. Ina ya na pura masam paja juma maka de ikama napa masam paja loro biasa teruntu di biasa agak alasan pak makui alasan iya ro sampaja juma imonri maniang kapole parentana iya sampaja lima batiwi yolo ino parentana akan sisala kan imonri mani sampaja juma elang ke parentana. Jadi pertamanya itu perintah sholat 5 waktu jolo no boleh nama meraja nabita nanan pigau ni nabita ya sampajange nang kapole parenta sampajak jumae maka dai tau panrita ya rode na sapaka maka dilagay maka dai ya garo sampajak jumae parenta na ropole na susuga sampajak loroy na susuga ya maka dai de tuliang kamuy apa ia sampajak jumae wajib ikadudukan na tapi dia tidak menggantikan sholat fardu, sholat Jumat. Agak lasanna, nasabawat di deni jama. Kega, iya koto malasa, dena wajib mak Jumat. Bosilopui, itu na wajib mak Jumat. Nomor telu musafir, dena wajib mak Jumat. Nah iya kong kasampaja wat di dena wajib ijama, dena wajib ya tuh. Itu betul kan nah ya nawat dingin ni jama tu berarti dena tolai bisa sampai jalur tetap muyang kah ya naro na pakero ya ro tetap menapa alasan berikutnya nasangaga maka dia tu sampai jangi pakato bae na ya ro kato bae ka mesti basara apa ro sampai jangi kan mak basara patawe pekko ni di pakato bata na mak bicarogi itu ya na tu ampai ang kanasa de ya na de nak basara asam pajaloro ko. Tapi namun ya rumah basara ekotomelo pasale salato apa to makada namangulo timoram yaro jadi ko ni mana dia namangulo watang namo ama basara mangulo timor to mi jadi dega purana ko meki mapangewangi iyem pay makada ini mani bawang ya ko meki macuri rumah sampajaloro pe mangacur ini makada magi je pe nangka itu Abu Hanifah termasuk tu witiri nangka wajib tanya sunnah. Iya, Abu Hanifah tuh. Iya kong ke pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan. Iya tu witiri wajib. Pendapat nanti Abu Hanifah nak pakai. Iya. Apa makanya pengelut Abu Hanifah nangkah desa nanabita makanya ni gini kita umawit dena witiri tanya golong aku
berarti ya sakar ko nabita. Berarti wajib ya gagawin. Kemudian yang kedua, makin nabita aja lalo na demo awiti lalan na siwani walau rakatan namo manisirakan unro pentina imakin Abu Hanifah ina wajib witiri. Itu jadi makuiro penjelasan atau pandite yati ya ampai pak ya koruntu ite masam pajaloro de pasalai ternyata mi ya rupake iya mi upake ya iman tasyafi makanya na pura mak jumade na masam pajaloro iyo pui dipake ngero pendapat tapake ni enci masalah iya nanti yasang ada namanya sikap hukum ada namanya hukum Islam. Ya kumakade hukum Islam sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah. Ya kumakade sikap hukum isapa ni salah sidin na kegay pake. Tapi aja tapasala iro tau lengi. Si salay pendapat ta. Dia na tunan caji susah. Yo pumakoko pendapat ni banasa cocok. Ya dia na mi bama kecoko sunnah si salamanang. Ya na tunan caji susah. Iya gitu. Padahal angka mana modal lele nangka. Iya. Apa makuye ia perlu cek de ujelaskan ia ia tu agama ya katalu memang to cabanna kajian Islam kajian iman kajian ihsan katalu ia kumakare kajian Islam berarti hukum-hukum tu kayak tamu koro cara-cara na tema sempajang cara-cara na tema jenne. Ya kemana itu? Ya mak dosa kange jenne al wudu, furudul wudu, sunanul wudu, nawakidul wudu, angka mana ngukur? Ya riasa kajian Islam. Ulamanya disebut fuqaha, ahli fikih. Oh mega pendapat ko pak. Aja tak kada mak datu mas sebuh. Ya kada ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere mak ko angka di mon riban renge kadi silam pue do cilina angka to nak kabawami tidak mai garupanna angka mak da ka mariase ka mon riban re kajian Islam manang ya tu fikih manang ya tu ya sange fikih pahang gitu mak dupa-dupang na sabayro na bita ko jokai de meto na pacu manang sahabae de dia nak kada joka ni Nabi tolong ko ke kampung Nalawi macu mana sabai capu hatu te ko Madinah ko macu mana ni de madari pitu mita Allah ya naroni te makadui Nabi te masampaja makko modele na ya narowatu manca jihad desa si sana lo si Nabi te joko ko kampung lenge lesi na pacio lesi modele na Nabi te makarasi makko abate na Nabi te masampajang don rupa ni na pada mana moro makita iko me mapangewan nasa de manasawita boleh ricide nasad de muiya wita to mapangewan ni neto iya na roko na paici diruntu na de ni runtu ya pendapat lenge mapasalah di mataru jadi iya na ro pikir mai galada tu mai ga idi mani bawa rumah tu makadami tau pandrita iya ro iman tasyafi hati-hati ko masalah agama de na macapa hati-hati yana tu ampai ko masampajangi ina iman tasyafi tu makale yana lat dia katalu ko kedo lalan nasi dero ko batal namo makakang ede tu di maloli sulimai makoy iya ko mata ipah ko bami aja nasi di dua talu apai batal ni tu aja jadi yana lai liwang yo ko tu jadi makiro ya ko makak aku bani gerakan kecil pak angkamu tu dia rusak dia rusak sampajange ya rok kayak matai namo amah kidi mako kesira tu dia tu rusak itu gerakan yang tidak membatalkan sholat matai ko kedo mako dia batal kono si bawa ingat ko macimpa kakak mata manyawa cimpa ingat dan mereka agak tu angka tu iya royawa lama rupa kok kedo ya rodeto na batakal katu sampajang iya no tapahang itu iya namo ka 10 kedo deto na marigaga iya jadi tapahang ko hukum itu jadi ya ko makadani tay piki berarti pahang iya ko pahang may garupan ulama na ye masawro na satawi apa Imam Malik Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Komen isi di tingkat maka laki kajian iman. Ya ko iman maka teologi ilmunna. Ulamanya disebut murabbi.
murab biasa nak masabnya Mu'tazilah engkene Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah yang mana nero Ahlussunnah wal Jamaah iya na golongan tak bagi 70 talu nasa nabi teh tanya pikir onai tania tauhid ini iya na tumay garupan nama kokoy pahange angka nama kada iya rukuan ni sepertiga malam no ipo ng Allah Ta'ala lokolino biasa tangkalinga di mangkalinga cara mamakala yan sa partiga malam angkay po ang Allah Ta'ala no kolino ina repa patupuang ni apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajen jadi ya konoyo ko pag Jakarta si jangi kasi ko pangkajen jadi nato ng kanarewa ito peko pe makna na yaro di Ahlussunnah wal Jamaah maka da pade akali barakan na yalampuhe ang kamuya se balonge cahaya na minolok ko lantai makiro katana jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya pada mi itu ko makada okwi pangala taala okwi lagi mon jolo jolo pakanjaki iya ro pangala taala wa huwal latiful khabir maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kay tudang koe mancaji mahlu itu maka pe ko pe bate pahangi na makada nabita watuna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pong Allah Ta'ala na ite pong Allah Ta'ala koro berarti ke koro jolo jolo makada ita pandrite iya ko makada na ite na dia anak nabita situ dagang nga pong Allah Ta'ala makada mi okko maniro nabita na panaita pong Allah Ta'ala pada ko makadaka minre ka ako manarana masjid kubah oko mana copo na manaray na pawita ulangnya ang kagi ulangnya ko copo na manaray deka kay makamu pa bela yase tapi ako meki mitay ulangnya oko ki manaray minre na pawat ditita berarti tapi dena ko ulangnya mako matiro pong Allah Ta'ala maka de ok ala mustawa naitay nabita pong Allah Ta'ala dena ko pong Allah Ta'ala makamu pa bela onrona cuma bisa melihat ketika di situ tapahani kira-kira itu palang-palang supaya aja nanti susah sabab maya gaji makokoahe mubah pengaruh nato na je romedia sehingga kadang jadi masalah tapi dia mereka aja nah itu kaya pak mapunco baca aku mapunco nah sabab iya tu agamai dia nama bela pangamalan na si bawat tu akibatina de yan ang katauman nanu nga mamalkan agama nairita capa na salama akatan niwi ronolay iyo po buko bansa na ako pa de pa ni jami gimpe ka maka capa na kadi pa naman asa iyo po guru ta kalisiden reka manasa guru ta kaya Jadur Rahman Ambodale gang kamati mancajiwali berarti dia na mungkin salah ya rona jamai iyo po ya kak dia pernah merasakan iya dia pernah merasa jadi akatan ni bawan ni okoro iya di pulih asa dia guru ta saada nasi di moje tu tunru nak kemanangi iya si di mana mo tunru nak mati guru ta saada mak guru tu guru ta kayak Jadur Rahman Ambodale nak mana mo itu guru ta kayak maju mana mo itu tudang nak di mana mo ya tu asa dia dede iya nah mana saja tu tau pandritana ya lalu guru tak kayak Jadur Rahman Ambodale makanya guru tak jepata huding almarhum ya metu tu guru tak waktu na upasuru tak demematto ya natanya tu sambarang itu tak dengo ku kibur tahu ya masailah dah ya tu dia natan itana berarti tahu makanja amalanna gang kamate manasah iya napa ni makuije iya mako kwa mega tahu mega mi macam baca hadis dia napa ke guru langsung nyoko kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tapi ya roh hadis dia na pahangi maka maki akatane mako acarane ipake we itu mereka walingi contoh magi bola na to mato riolo mega to pasale mako koe ya ko maki buah ko anak kadeng aja nagan nak Bali anak kadeng ko de na 10 telu 10 si dia serah paganjili tu na ba na boleh mako to aja nagan nak Bali paganjili namunya tiase pangatak nagali itu kena Bali tu 5 kadaka ro biasa aga tu sina di pak genak Bali nama kanja miko
Weh, ternyata engkau kok hadis maka dai nabi ta iya tu puang Allah Ta'ala ganjil. Napa ni napuji tu puang Allah Ta'ala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak ba na dito nak bali angka turun tu oko baca-baca ko kita maka aka nuli ya na pasabarang namo ukura bola si ba ukuran masigi natetu pagan nak bali ya ko to makibo masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak bali iya ko nak bali maka ada 20 kali 20 ai magampang mapangewap pakai bahasa aku tuh iya cede-cede si salah sih iya cede-cede si salah iya jadi maka dari paganjil supaya napoji pong Allah Ta'ala iya napoji ko po napoji tu pong Allah Ta'ala tu di matan na tu te monroiwi namo bola makoto iya mo kibua bola na ganna bali ukuran na magampa tay siya pangiwang-iwang ko to si babay ni na matuan na kononroy bola na iya ro nala ro kau baca ko may kada iya to iya na kapan na pake ang kamo kaitan na si bahades sa ba iya enggak kaitan na. Jadi memaknai hadis itu malu masaka pada roko maka dena bita dena suku tepat nasi dia selang nareko dena ya seipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Jadi maka iya ko imeko yang enggak suku tepatmu ina tulipun dia seipapujin loko nabita iya na tuna ko melio to baru ina dia na memolai ko dena suruh pui menrek mak barasaji jolo de apa makale aja kamu pakai atau kuna dia pernah putupur mak berasanji apa ya ku pure pui mama berasanji berarti pure palayolo ni masalah lo kuna bita jadi pa ipan nasai papu je lo kuna bita berasanji ko joko tu lete bola baru makoto dia na memon ribola na matin lo ko dia na berasanji jolo dia na waji tapi na pahami roh desa makada dia na suku tepat nasi dia salah na reko dia na yasi papu je na lo kuna bita dibanding yang lainnya kama jakam monri bola muna dia pemupura monri masalah tu abra sanji ko jolo kama kiro kemudian botim paruin aja tu makoto botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawanina itu tahu cakarudu bagai muges sakai bayine muna dia pemupura mak barasanji masalah wae ya se kamai papuji mulok tu ne loko nabita makiro batena pahami idi mani ko meki pakalullo abiu isala-salang itu ya ko meki pakalullo atawi maka nabuktikan ipapuji na loko nabita dana salah ka makiro idi mani pitte itu agama yang aku itu caranya ulama kita dulu memahami itu yang pe maka ya roto pandrita yolo na jelaskan ni hadesa napa na usahakan na tarapkan dalam kehidupan yo po makoko asesa tahu mina pakan na hadesa na pala na malanggar itu jadi wakiro mawatato ya tuh na pinre ni status soko Facebook maka da harang agak sana patasan wi alina mak balu patasan tapi ko ni ko makiro itu jadi yang kata masalah mako ko itu jadi nateng itu mak patasan asa harang na penre tapi we mak balu patasan ni jadi perlu memang perlu maka dah tahu we mina pasalah alina na melanggar kemudian itu tisya gani betul upasang pa bo apa agagawa pasapasangan nomor CD ajak lalu tasalay sampajangin na mo magarepata aja tasalay iya na hindi makokoy na sabak sibuk may matonyo ko jama-jamangi makotiha kaadaangi tapi na mo magarepata aja tasalay sampajangin magay makuye paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasa tu marepal lo galunge tu marepa mak balu iya memang kalau ko galunge aga musapa kada dalle ya kalau ko mak balu aga musapa maka kada dalle jolo gare nawana waiwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nawana wai gare gitu jo gare nawana waiwi
Jadi aja talupai wi pak bagi dale yang matoro engi dale gara-gara dale minta sapa. Betul kan aga lauki jolo mangolo ko pak bagi dale napa lo sapa dale ko meki ilo muyang. Aja talo sapa napa talupai pak bagena. Kamakiro. Yan na to ampe makala asam pajak ko na po makareso. Iya. Apa maripa tupaw makala tanya galak na tayo nasugi taniya. Kini galak na tayo nasugi di nagachayolo sugi buruk ko palabuhang. Iya. Nanay sawar tatalusa na lariat to pa. Nalapo ko di mulese. Patasi makoto. Daya galak to tangaban ni matasi pa ati lampu motoro na si garusu mo. Iya. Tapi dito ako mo pa. Madari lalo megang yung kosok na naya pulian. Napay si tanggaw la mata si takanchi ni motoron. Nade nang kana nali ja masih ji mabela baraka. Gitu. Ya gitu. Kemudian maka dapat doang ngayon mo pa doang ya Pak. Madari na tiya ako Kalimantan koloka ako ko Papua koloka macarama nang kataw lolo tabi ustaz. Beji angka tu tapak guru-guru berbaraka pak dogang agawat dibaca-baca na menre-enre dale. Madari kata kajan iya tau maku tanya 5 ni otona. Iya tau ita na iya mamotoro mo pa. Maka na kaya kini ni ta ko malaka ini cawai ko tu. Maka na milaw pak dogang ko tu tau de na ngoto na 5 ni oto mo ko Jadi itu kare. Tapi makiro jadi tu pun Allah Ta'ala nak pakai daleki atanna ya nak kelori. De nak kado pakai daleki ya milau dongi. De. Tahu ni betul tambah cimicet dedi. Pakai daleki wa kelori. Tania iya makaresoe, tania iya milau dongi. Apa kini pak donga manipaso kita de naga ustaz ma motor maka pelalu tu mana ni. Nah, sama na ustaz pak donga na sugiran tanah ini gare. Do jadi makiro ipong Allah Ta'ala matoro ya tu aja nata susai. Napa ni menre idale nata de nang kanala idale ta si namo si pasak kanuku de kanala. Ya aja nang kata masus sakong kabali bolata menre dale ternyata tu dale tanala. De na mungkin lo koro de napa niya kong kataw madece ngong ko to jamo ta malada manu nasaba magi anu nami mamatuti aling ko pong Allah Ta'ala. Itu Pak Mega po to ko menre dalen ta pakiru bagina. Aja de nang kanala dale ta tutuli dale na matutu. Kemudian yang kedua wasiat tuh aja ta capa dosa bicu tapi aja to tepat turan no ko dosa lupoy. Magai iya ko namo maga rajanna dosata ko pamase namo po ang Allah Ta'ala na kuru kang itataki salama. Tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ang Allah Ta'ala na pake mo kuru kita takilay jamu. Iya na to ampay ang kawanita BTS. Asumadak kami na pino ni patama suruga nasaba pamase na po ang Allah Ta'ala na pake mo kurui. Tapi angka tahu pak di palapakaroma minasili kang isi. Apa poli manre unta ko sahabana na rewa na takong kay sinamagoro nangka dagi tamo kurisinaro na cuke kanuku celaga darat na tayo nola lepa man ya sapi di palapakaroma na tayo nasili kang isi gara-gara iya di palapakaroma wede ni lawi 500 itaw tertunda tama suruga. Emaga pa idi lase na tayo jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu tegere. Jadi yan ang makada namo maga bicu na ko keadilan na po ang Allah Ta'ala tatak kilay jamu tapi namo maga rajan na ko pamase namo po ang Allah Ta'ala na pake mukuruki tataki salama. Yan na to ampay na patika-tika katopan rita ya ko tato ko mumelo masampajang baca laloy ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Idi mi po wakatay pamaseta mi po malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifatak tilawi. Napayamato kumeni tutu sampajang elatu ni pilala mina ina kahamidul majid taleti patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaje pakasiwaku pakasiwal lebih syukuri seseta iya narotil lawro. Kemudian yang ketiga aja tamaseke macaki masapadale macatoki matoro idaleta apa ia tulino ad dunia masraatul akhirah
Jadi ya lino darat mi bolatan ke Surimonri. Tania tu bola yonroi tania bola darat mi tu tonri makokahe. Tania apa bola sitongan lah. Apa iya lino darat nami suruga berarti nang kata mak bola kolino tuli bola darat ya tuh. Itu sebesarnya bola darat aja mau nama balola dah. Okos Surimonri bola tanguju ya tapa baloi. Iya roye. Iya na tu ampai podaya makun raya makoka aja namo migala da bela ulawa taliwa liwa ipake. Iya. Pa tares aja bita ya rote na buku ulawang. Mak bulawa gang kasiku dua sabu minas sumbangan. Iya, leto aku pakai jenek deh kak. Aja mau tak tersinggung. Iya. Iya, iya, mereka makoka iya, iya, namo rante naro tanyana je rante tanyana, iya, pak buku alo mematoma nih, iya, balokanu kan kemana nih rupana, aja na upawiti tamana moto kok boting, iya, aja na total liwa-liwa, mapasang ngaya, makada, darat nih tuh ya he. Iya kong katau na taromana midale na kolino de na sidakang isesa pade kong kapak dara rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro na kadubuyo ko dara de niala ang kamiro na bodonge silapo si agaygan na de niala maliwasa man ko bolana na pamainga makole ba itu tau nasalay orang parang na kolino makada ito pandetay real tomatota na iya makada wija mumurano nga buta chiwali ko na taulang yang murano nga butarapa ko apa bikin tisang pa bu sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga degaga tasakamay ko mate ki aset tari tawe tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki cepat sekali aja to makada keluarga taulangnya keluarga lagi wija anak tak ikiri lo jupan na masikola iya minatalipo ko capu idina ya nang kakiriman yang tu mai SMS mani nasalah tu dikirim mata lega tuki apalagi ko tomate atau idi no tane ko yang kai hadire akasia galo ta siareki buruk na tomato ta ya mati belalo nasi tahu akadua idi lagi mapahang ya agama kedua milo masyarakat kubur maga pa bijat tamato nama-nama igare ya natanya idi taro ngilala ngaleta lala ngadece ngaman rasaki ina tu makada na puji bayi ko iya ta puji sana bayi ni mako to puji lakai ko iya puji sana iya di makun raya ko mati masa dia nak bayi ni lakai tu ki lagi memang bayi ni palai ko mati jangan tanya bicara iya mako tia iya ta coba di garek tanah ini korewa ki matu tanah-tanah garek kabi makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mati kak tanah makada terumiri ta iya itu jawaban terumiri ta iya mapakai nga kaya iya jadi usahakan ilang katapun na usahakan iya tu tau macay makotong kapulan na cek de kana sidakang iya napan itu tau mabasay de itu napa aja rampe de pak iya nama seke tau ina de gapo jiwi tau seke lagi cece tau seke iya gag iya na maseke te na tuli makadami tu ke mate iya ko tau mabasa mate madari itu kasih makada tau laba itau kanjay tau patu besana tapi ko tau seke mate de na mate itu te tuli sikat di aning betul laba dia bukat di gaga mate mapulo tau mate tak lawi te malam tau mate ko kiburu nak baca asang nasa niga nasa ngambo nasa boykat di pa biasa tau tu padahal buru di buku-buku de mau pada apa aja na rampe tau liwa aja taruh ki pasengarang taruh ki pasengarang maka nak wija terenung ade gaga yana tanne di pasadia ngeleta sebenarnya kita dari NU ini maka madosa mak ko de deje to mangilau mak buka baraka mi istilahnya makanya ada yang seperti ini iro NU mako apa ko sidrape melo imak bangun istana ahlul Quran
jajitannya apa kepala Korabawang juga tempat pengkajian Al-Quran. Menre ini tian nah sabah angkat tanah biasa rona wakaf kang toko sahid pengkajian nek itu di Jalan Poros Kalawowoi. Menre ini tian nah senre kang ikoli-koli nah. Jadi angka kaman ni hafal wangata melo kamu tu kupon yero kupon 20 sabbu siulang angka total 20 sabbu angka to 50 sabbu 40 sabbu angka to 70 sabbu angka to 100 sabbu idi mani bawang ya ko 20 sabbu siulang melo talisar ang kamu tu nomor rekanina angka mo to nomor HP na kupure ta transfer takiring atau dia transferi yang kamu tu kuro nomor iya nomor ta talipong ginalo jampui iya ko 20 mita pura tawaja na de nagaga maka aja na tapat terui nang kana tu asat tatamay mako itu. Jadi toma bagi-bagi barakat istilahnya. Iya, itu ji sebenarnya magi tapi 20 talulang ngokoro itaro nasabak mitau ka sading. Ganna kamani yero kotama yero die naganna 20 talulang naganna na yero gagaero nang kamu padina tama mawata pertanggungjawaban na apa sumbangan nate untuk bangunan. Jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih apa iya ko lebih mawata pertanggungjawaban lah apa sumbangan nate wakaf nate bangunan makiro yo poko kurangi dia no masih sah makiro pak majaka mo maka da seko midi na pake na jaji agagawe nang kamu pidi tama na jaji na gagay kinro ni parewa yerwa kita orang karena amanah itu sangat berat tasakamay magampaw liwa itu yang saya kan sangat berat itu ampai pak kong katau terima jabatan itu terakhir penutup angka kama tau terima jabatan aja lalu tanda syukur aja tanda syukur tak gilisi sang itu mancaji anggota dewangi aja tanda syukur mancaji bupati ki aja tanda syukur salah saipi mancaji bupati napaki tanda syukur salah saipi mancaji anggota dewan napaki mancaji syukur salah saipi kepala dinas napaki manda syukur karena jabatan itu amanah dan fitnah ia ko terima kopetan nasiba amanah aja mu syukur tapi ia ko selesai ini jabatanmu berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna andre syukur nasabak selesai ini tugasmu ayo bu makoko si balikan itu iya mereka kami tuh kagak tak balik pak tak balik tuh iya na terpilih tak pemandai syukur iya ko paje dia memang mengu itu mestinya paja pemandai syukur iya pada mi di makoka iya Nabi Yusuf itarungku ijolo masuk pula tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara yo puidi paja pi mancaji menteri napa tarungku tak balik itu gitu jadi tapi aja mau tahu ye angka cek dek walupa ye angka agak-agak perlu lah dasar diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu iya iya sange isra sitonganna alla langam masigi loko masigi ini penting jadi magi nabi tanakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa loko masjidil haram loko masjidil aqsa nah padahal macenne lawi madinah law buki turusina na palo baitallah mina pertama ko masjidil aqsa padahal macenne nabi tapi magi na pamulan bisa ucapan tepu iya na napak gorongan iya komeki mancaji ata alla lapada ki nabi tepui masigi lo masigi barak na meki lo ju pandang pada ya pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur jadi maka da meki lo ju pandang barak na masam paja subuh ni selesai ki masam paja subuh tapak kadaki insyaallah matu oko ka masigi raya na pangkep milik pamasam paja loro iya kota-kota salai pangkajen ne tak kecelakaan oko pare-pare atako maatiki pakutanana po ngalatala ko malaika icik din polekin rui atako ken rui melolo maka da polo ko masjid ko babang kajenne una masam paja subuh melo ilo masjid raya na pangkap masam paja loro maka de po ngalatala atako ya tu patamanga surga nasabak masigi na pole masigi na ujui iya jadi aja takada okopi sigeri lepa manre aja iya tania alla langalino mia tuh iya aja iya
Ini yang banyak orang tidak paham. Itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan. Supaya sininna alla langatta, yana tunasa makada latu memang ko napa joka. Angka aga munroi mapalatu napa munroi joka. Napa ko joka. Iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale napa lepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale. Denan caji masalah nasaba iyan itu nakutanah kinri melolong. Itu makanya dari masjid ke masjid usahakan makadoko si kak matu masam pajang akoy supaya sininna alalangat tak jongkana aje tak jongkalo kumana ngi masigi de na paja alalangat ta manci pasusudo sa pataraka daraja iya na tau si tonganna mapunaiwi iya sange isra secara hakiki. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.